Gulte ho nabon chawin kahin lim kinove. Tunin Battle of HENGTAM in Anglo-KUKI War 1917-1919 chan pule paten hang santa a vanui zakit hang British sap kangte anado dan utusim anangai khom kinu hitin tusim hi nangai nom di jong kata asanin hiji chon apana apan achei chan ngai dingin kahin kimve tusim chu nangai pan taute Anglo-KUKI War 1917-1919 chan ahong ki pat nahi Manipur phai cham gamkul ka aum mai leng pa gamle Burma gam ki ka thinglang gama cheng kuki te chunga pasal tha hat lai zo si puimanga French le England gama potpu a goiding ti to gondo na ji a hungki pan ahi aji chu British ten kuki te to nai cha a chen khompiu mai le hole tangkul ho mi tampi amanuwa Europe gama banui zaga lin pen First World War a ama ho ki thu pedia na puimangu ahi hiji achu Southeast Asia gam sunga British hon leisit mun tampi ahin lu banuwa India Burma Bangladesh le gamdang dang tampi ahin lun humuwa zotho a mi tampi chu anamat jingu ahi hitabang to ogon ahin simpha nuwa kukitela ajinga jong William Pettigrew Julaya Baptized Missionary pa chu recruiting officer anapanga kuihile Europe gamlanga British te to tongkhom dinga chiding ho gungtu ma anapang ahi hichi HENGTAM khu abulu theinau chu thildang ahi pon ani veina a British force on hinglip anabulu uwa chu HENGTAM te chun nasata a hinglip te chu aniki thu piu ahi chule singat gam kai langa dinga mancha ti chu mailo mai chang ki sim na le ki kholna mun chu HENGTAM kulpi chu anahi ahi bihing ho sapu pulang za chingle goteng kot hausa dongul tai thul chule pu golun zo HENGTAM ho sa ho chu chiphat laya chu galam kai anihi wahi British pe ho to tikap tu dia achigut now HENGTAM khupi hi British galaya zo khola adinga khupi lin loi khat ahi in somget vel a hiwin chule amun hi lampi khat bovin a ho pa a adang su do na thei be se umlo a hi hichi HENGTAM khupi a chu British te do na dinga pumpi sim na mun pi khana anamanu a hi pumpi zakhat wal ananei un chule thi nang mei pumjong tampi akisi muve chikyu hilovin meilo mei changjong ningling se nin akisi mun nisi chun no mei chapang ho lo na tongin akon sa jiwin chule husunga pasal ki tiso si chu nisi in mei pum sim mei lo su le thalpi le achang simin akon jiwin ahi akun lo an kha le nikhatna dangka chengni in hausapon aniliu sa jiwve chuchilaya chengni chu tulaya sangni sanga jong tamjoding ahi aliu sa nom ahi pon kitil me chana panala na diwa hausapon thuga ana asim hi hichi khosung mi te zo sin azui kimsu ke juve January 1918 kichei kun lam phalbilai ta nikhat hi lieutenant statement kolom ho chu HENGTAM zonin akitol tawve HENGTAM khopi pha kun mun khat khailet kiti apha lai ta uchun zo ku kis pe ho chun British pe ho chu pumpi thi nang mangchan ambos anabol tawve British pe ho jong king man lo ta chun ambos atu kha tawin hejong le agalman chau a hoi ji chun hilai mun chun sot ta a kap tu tawve jingwai lam pungsom haidona ke kap tu panu a hin nirha lang pungni chan gei chu mei pumgin athip poi agiti cookies pe ho chun pumpi long som sagi lang akap humuwin chole thi nang mei pum jaunan hangsan ta le datta in British pe ho chu anating win a hi British pe ho chu khusum mol langa pat khusung honglu ding ki gu a hiwin HENGTAM khusung pha masang highlight mon kiti a chu aniti kap tu a hiwve hichun lieutenant statement kiti pa British galam kai pa chu nasate in anakap khatawve alam kai pau akap kha pha novin British pe ho chu HENGTAM kulpi a kon chun British pe ho chu ahong kinung tol tawin hi
alang khana chunglanga panghon sungtom akhi khumsa akin ovin British pe ho chu lungbai livin an hauve hechi ki kap tun achun British pe agomin mi ge nin thina atuin chule lieutenant statement zaunan British pe mi ge akitong khawin hi hetia lieutenant statement aki su kha phat chun infal langa ki jandin ahin pul hatawve lieutenant statement aki su kha a aki jan sung chun lieutenant Cosgrave ki dipachun lieutenant statement mo pu na charge chu anala in hi Cosgrave in asaina a ichi hingtama ki kap tu na achun cookies pe ho gal kap dan le apan la danu kamun pumpi ho amanuwa thalpi ho amandanu hi mikidang ta te a hiuve cookie te hin automatic gun rifle ho zong amandanu win akilangi atin alungdon na thu anasije Lieutenant Pan report na bol na achun man lun man chong cookie ho hi cookie dang ho sangin ahang sanuvin chule agal sa danu hi mo nui si the a hi poitin anasije his achu Battle of HENGTAM in Anglo-KUKI War 1917 apat 1919 chan galpi adia hichigal mun jong hi su mil thei hilo a hi ama hon mi get thia ki sewang win alhom pena mi som na sigi be thidia ani ki se a hi ahin British ho chun ala samnaw phondo ding dei lo ja tu su hole thil su tamta anasial manguzong umdalo a hi Ichi January 1980 na anike kap tu chu ama hodia jong su mil theilowa Anglo-KUKI War 1917 na pat 1919 sunga dia mi anatam thinaw mun khat jong a hi chuchilaya kuki mina pan anala khom ho chu tunia jong koi chom koi pai umlo ki khan theilowa chondan khan khu a ki kan khom jing thisan khat ki khan theilowa i jing na alayu a hi hiji chun tu lai khang tha ten Lunggel chumle atum apaya lunggel neiding hon 1917 apat 1919 Anglo-KUKI War laya puti hol hagaw chu dongji lewhan tunso na ji khan thei hi powe ti chu igel do dio ka ta sanin a hi ka khol do kham ka hin sei a hin ka sei hil ka sei wal o ma hile tingai da mo hite gulte ho tuni ni hu a Battle of HENGTAM Anglo-KUKI War 1917 apat 1919 sung tusim isayaw hichan chu hintin tusim apan achai chen ngai zo se nabon chawin umno tusim kiting kimukit tawte